ka jeno momamedi wa mo Africa TV le wena mmuhi re kwano TRC holong ya teng mo e leng hore re tlotla re utlwa ha makhanselara kapa ba kgetho ba puso ya dibaka naha ka bophara ka komiti ba etelletseng pele ho tla rapalatsa sello sa bona sa nako e telele moo ba ileng ba hlalosa hore ba se ba tsamaile leeto lena ba leka ho kopana le ba mmuso ho fumana le ho tseba hore na ke neng ba ka nyollelwang meputso, mme e le hore ditaba tsa rona di hle di be monate hore di qoqwe ke monga tsona. Re tlahle re hokahane jwalo le monghadi Johnny Dlamini e le hore a tle a re fe hantle ka botebo hore na ha ba re mmuso o iphapanyeditse ho ba nyollela meputso le mathata a mang hape a ba tobileng, na ebe o bolela eng? Sepheo sa mmuka ona ka jeno wa phatlalatsi le baqolotsi ba ditaba e mengwe ke taba tsa dikgato tse re ileng ra di nka ka ditaba tsena tsa rona tsa ditletlebo kapo taba ena ya ho kopa ho nyollelwa ditsiane tsa rona. Mme taba ena e bile leeto le letelele hobane ha ya qala fela e se e kopanelwa ke makhanselara, e qadilwe pele e sebetswa ke makhanselara ene ka gare kapa ba kgetho ba puso ya dibaka le ka gareng ke karolo ya puso. Ba lekile ho ka ha ke sa ke sebedisa lentswe le feng ka di-forum tsa bona e be ntse ba ipua ka moo e leng bahlomphehi ba kopane le matona a bona le bakgethwa ba leka ho bua taba ena ditsiane ka mono ga mmuso re kopa ke re shebe ka leihlo le leng. Mme taba ena e sa le ntse e sisintha jwalo ho fihlela bjale ba letsa phala ba se ba re ka nnete bo mme le bontate re lekile hore re sebetse taba ena re le bang, re kopa re tshwarisane mmoho ke re tlo sebetsa taba ena. Ke mo re ileng ra ikeletsa hore ke re hweletsaneng ka dikanta tsohle